جمارة بيست. قال ابن القيم رحمه الله تعالى ادبيجت معنى الطاغوتي رامانا طاغوتي ادبيجت أفيا ما تجاوز به العبد حده بجت أفيا عبد بالسنور خودر كفت بو عبدي السنورة كي هي حده كي هي اف عبدي هاني رابط تجاوزه بكد يعني جبي حده هاني در كفت اش چتشتي من معبودي اش معبودي معبود چتشتا معبود أفيا أفي پرستن بود ايتا كرنه نوكا حد عبدي چتشتا سنوريوي عبد بد عبدينيا خوده بكت يعني خوده تعالى ببتا معبود بوي نا او رابط خوب كتا معبود خلق پرستناوي بكن ها أفيا الفيري اف كسي هوب كت دي بتا طاغوت معبود أفيا خلق پرستن بو بكن ام بوچت بجن لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله چه معبودت حق نينن اوت پرستن بود ايتا گرنش خود تعالى بيبتر بجا هر کسا که شحد خود در كفت رابط پرستنش غير خود تعالى بكت پرستنا داره که بكت بره که بكت يان کسا که بكتش غير خود تعالى ودي بالطاغوت هر واسا يان هر کسا که راضی بد خوب كتا معبود خلق پرستناوی بكن اوه هنجي دي بتا طاغوت او متبوع يان متبوع الفيري أفيا يعني خلق ديفتشوناوي بكن متبوع الفيري أفيا يعني كسك رابط بيجت خلق ديفتشونا ما بكن اف ديفتشونا هني دجي دين خود تعالى بد يعني اف ديفتشونا هني نسر حقية بد اوه هنجي دي بالطاغوت چه او بد يان يديفتشوي بد ناچه بد هر کسک بيجت ديف مورن و نسر حقية بد ام ديفتشونا وان بكن بو نمونه کسک دی بیجد هما از دین خود تعالی تشتی جه حلال کم و حرام کم هنجی دیفچونا ما بکن اول ویره انسان بسکند نخیر دیفچونا چه کسی نکد الله سر حقیه بد بو نمونه نوکه هم دیفچونا علماءات کن اف علماءات هنه هر دیف دین خود تعالی چن اوه تمامه او مطاع چه تشته اوه یتو گهداریا کسی که بکی نسر حقیه چنگی گهداری علما و زانا هگر سرحقیه بن دیو دین خود تعالی بچن کسی که دیو دین خود تعالی بچن تو گهداری بکی تمامه اما اف گهداری دجی دین خود تعالی بد دجی شریعتی بد بو نمونه امی بیجن عرق حرامه دینت بیجت عرق حرامه او رابط بیجت عرق حلاله تو گهداری بو که اوجی عبدی السنور خود درکد بجا داد تب کرتی تبگهی معبود اوه یه پرستن بود ایتا گرنده هر وصا مدبوع أفايا يخلق ديفتشونا ويتكن مطاع أفايا يخلق جهداريا ويتكن نسر حقية هروصا والطواغيت كثيرون بجد طاغوت كثيرون يعني جلكن ورؤوسهم 5 بجد سرت وانا وقرقرت وانا بينجا إيك إبليس لعنه الله إيك إبليس لعنت خود سربت لعنت يعني دير كاتنش رحمه خود تعالى فيجا يأيكي أفيا إبليس لعنت خود سربت شيطانة يدوي ومن عبد وهو راض ومن عبد يعني حاشية عبد پرستن بو بيتا كرنه وهو راض أو راضي بتشبيه چنده يعني كاسك در كافت خالق پرستن هاوي بكن بو بچن سجده هر واسا عبادتی وی بکن او راضی بد ها اوه هنجی طاغوته پی و راضی ادوی عباره دا بزانه چنگی گلگ نوکه تین خلق پرستناوانت کن بله نرازی نه و ناب طاغوت بو نمونه عیسی علیه السلام خلق پرستناویت کن بله اوج وی چنده نرازی و ناب طاغوت ها اوه و من عبده هر کسی که پرستن بو بیده کرنه و هو راضین او راضی بد هر وصا يسي ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه أوي ومن دعا الناس أوي غازي خلقه بكت إلى عبادة نفسه كو خلق پرستنا نفساوي بكن بيجت خلقه ورن پرستنام بكن ورن از خدای وما وهنجي طاغوتيه هر وصا يا چاره ومن ادعى شيئا من علم الغيب حچيه ادعای بکد
غازي خلقي بكت بانغوازي تشتاقي بكت من علم الغيبي مش علم غيبه يعني علم غيبه خود تعالى تنزانت خود تعالى زانت دي كنجي مري دي كنجي صاغبي دي كي بخو خوازي هر وصا دي صباحي چه اوه تشتي بغيبه و گيري داي خود تعالى زانت اما كسك رابط ومن ادعى شيئا يدعى تشتاقي بكت بانغوازي تشتاقي بكت اش علم غيبه تشتاق بجيك جيها اوه دي بتا طاغوت جا ام هشیار بن گلی برا چونکه ابرو که گله که تین دی چی دف دی بیجی فنجان بون وکه و دی دستی تا خوینه تو دی بیجت برجه تا فلان و یان فلان کسی تشتی تا دیزی و فلان کس دی بت رسقی تا و دی شی فلانی که اوه همی چه نابد و دروات کن چونکه غیبه نزاند الله خود تعالی تینابد و جا انسان خوش به چنده جی دیر بکد هر وصا یه پینجه و من حکم بغیر ما انزل الله حكيه حكمي بكت غيري وي چندا خود تعالى وري كري وجا انسان ادوي عبارات دماهي كي دا يا بينجي دا هشيار بد چنكي افروكا گله كسي تين دي رابن تكفير بصرمانا كن بعامي و اوت هنش جهل و نزانين يعني نزانن كفر هي مروفيش ديني درخت كفر هي بچيكا يعني مروف گنهكارش ديني نادر كفت بله اوه تنه درابن که ناو بسرمانا دا دی بیجن اوه تنه همی کافرن چه که حکمی قرآن ناکن بگو تفصیلا بخنی بو عالمه بگو بیجن هگر باوری به هبت بابو اوه گنهکاره نگو کافره چنکی باوری به هبت و بزاند حکم خود تعالی حقه بله حکمی بیناکت اجبر هوا نفس آخواه یان اجبر رشوکه یان اجبر هر اسبابک دی بله باوری به هی هر واسا زانت حق و راسته و في حکم هنش همیا چتره بله بیناکت اوه ناچه بتو بیجی کافره چنگی کفر هی مروفش دینی درخت مازنه کفر هی بچی که مروف گنه کاره و جا اوش هنشش گنه کارانه نیت حسابت اما یه باوری بینبت یه بیجت حکم خود تعالی درو هر واسا باوری بینینت اوه هنه کفر مازنه و جا انسان به مسئله هشیار بد نه وکی تکفیری ها به تمام کفت ناف عالمه دا نه خیر ما بسرمانا علماء تین عمل دیف علماء چند نه هر کسی که جه قرابی کتاب خوان رابی تکفیر و همی بسرمانا بکد نه خیر اوه مسئله گرنگن و دوی مسئله ام هشیار بن گوی قابدن علماء چنکه افروکه گلگی تین هما دی باجر خوهیلت دی چد اوروپا و جا دی رابط بیجد اف ملت هنی کافره و کافره ابراهیمن اف تشتهانی نشولاته کی دی گوی خودته مروف جاهل دی گوی خودنه و جالوری ام بسرمان آگه دارد که نه هر کسی که تکفیری رابی گود بسرمان کافرن تو گوه خوابدیه و جا اگر تا گود ای که تو کافری و جا دی رابن بجن دی خروجه بکن و دی خوینه برژن و دی مظاهره بکن اوه هنه دوید انسان هشیار بد اوه مسلک مازنه ناچه بد حسا انسان ابساناهی ورگرد خدا نکتبت بیجد والدلیل قوله تعالی بلگه گودنا خود تعالی لا اکراه فی الدین بجد تعدای دینی دانینه قد تبين الرشد من الغي قد تبين يعني بشتي ديار بي الرشد من الغي يعني حقي شنا حقي ديار بي بجد بيجد فمن يكفر بالطاغوت حكي كفري بالطاغوت بكت ويؤمن بالله باري بخد تعالى بينت فمن يكفر بالطاغوت كفري بالطاغوت بكت ويؤمن بالله باري بخد تعالى بينت أفي چكر فقد استمسك أفي جرت چكر بالعروة الوثقى أفي أو جريكا جرت أو جريكا چجارا ونابت يعني أفي خب وريسك وجرت أف وريسي هنه چجارا ونابت وهر وصا نائت برينه فقد استمسك أفي جرت بالعروة الوثقى أفي وريسي شدای گرد او وریسه مکم گرد او گریکه گرد او گریکا چجارا ونبت لانفصام لها يعني چجارا ونبت اف وریسه هنه يعني لانقطاع لها چجارا نئت برینه مکمه والله سميع عليم هنديك خود تعالى السميعة قول هر تشتاقيت بد چه تشتل بر هندانا بد و عليمه يه شهر زاه
بجد في آتي دا بوما ديارت بد فمن يكفر بالطاغوت يعني حاجي كفري بطاغوتي بكت معناه بجد لا إله ويؤمن بالله باري بخد بينت بجد إلا الله لا إله إلا الله أفي شكر فقد استمسك جرت شكر بالعروة الوثقى أفي أو حبل جرت أو جريكا جرت لا انفصام لها شجرة نأتبرينه شجرة ونبت لا انفصام لها يعني لا انقطاع لها شجرة نأتبرينه أف حبل مكم راست درست أفي هني تشتشتا أف حبل هني أفيا فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله وهذا هو معنى لا إله إلا الله هو أفيا رامان لا إله إلا الله وفي الحديث دايهاتي رأس الأمر الإسلام بجد سريكاري إسلام رأس الأمر الإسلام يعني هكر إسلام الدفت نبد تشان عبادتي بكي عبادتي تنايت قبل كرنه چنكي هنديك إسلام أفيا الاستسلام لله بالتوحيد تخو تسليم خود تعالى بكي بتوحيده بجا سري كاري چتشتا إسلامه يعني إسلام الدفت هبت دا عبادتي تا اشتبتا قبل كرنه التوحيد الدفت هبت هروصا وعموده الصلاة ما قلت سري كاري إسلامه أمري وبا استيناوي چتشتا وعموده استيناوي نويجه بجا نويج گله گرنگه هكر تو في استينيش بن راگي ده چلكت ده حرف نويج گله گرنگه استيناوي چتشتا نويجه هروصا وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله بجد قوبيت كاوه جهاد طريقه خود تعالى دانه اوه دماهي که پرتوكي بي خدان پرتوكي بجد والله أعلم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اف پرتوكا هنه بدماهي كات كو فضل خود تعالى اف شيانه دان ما كو مشيا بدماهي بينن هكر خود تعالى قوت ندابا مشيان ندابا ما نشيان بكن بجا سرو چنده را از سپاسیا خود تعالى کم الحمد لله رب العالمين كو اف نعمت الجلمه كري از دعاش خود تعالى کم خود تعالى اوه پرتوکا هنه بکت مفابو حمی بسرمانه کو روژا قیامت ام پی سر فراز بن پی بچند بحشت دا یا ربی هکر من مفاک تیدا گوت بد اف مفاق جدفته هکر من خلطیک تیدا کربت یا ربی اف خلطیاش نفسامه و تو مچاک بکی و راست و درز بکی یا رب العالمین اوه دماهی که کتیبه بی ده بیجم تا اوه پرتوکا هنه بخوینه هر وصانیشا خلقه بده داخل جی مفاجی ورگرم ازنها خوده پشتی وی پردوکه امی پردوکه دی شرح کن ناوه القواعد الاربع که بجی پردوکه که گریده باریه و یعنی مروه بسرمان وی پردوکه جی بزاند باشه خود تعالی الگل وبد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.